Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya. Air Force Air Marshal SP Dharkar chuan Voin Khan Governor Dr. Hari Babu Kambambati le Chief Minister Puzoram thangate mu in Civil mi tele Air Force lamten anin man trom thei airport le heliport Mizorama din dan turan soi. Rural Development Minister Pulrot Kiman Voin Khan champhai karot venga saras fair hong. Defense Minister Rasnath Singh and Voin Khan New Delhi atangin online in Dampului RCC Bridge Terei Forest Dampareng Pui Khoin Karami chu hong. President Draupadi Murmu chuan lo nei tu de dignachan vo hum himsak le hmalam huna tanang event chu mitin mo phun ani ati. Air Officer Commanding in Chief of Eastern Air Command Indian Air Force Air Marshal SP Dharkar chuan Voin Khan Governor Dr. Hari Babu Kambambati churas vavan akoma. Mizoram Indian Air Force malakna sang te an soidun ani. Air Marshal hian Chief Minister Puzoram thanga po pisa ahmua. Civil mi tele Air Force lamten anin man trom thei airport le heliport Mizoram din tan turan soiduna. Chief Minister hian Indian Air Force Eastern Air Command ho tulu berin atlo wanga lom thu shilin. Mizorama hun hlim tak mang turin du sakna ahlana. Mizoram chimlama airport thatak civil le Air Force lamten an man tangkai thei tur se tha ati thu Air Marshal hian alo shil ani. Air Marshal SP Dharkar chu Mizoram chu avoi khat kalna ani thu te moi ti thu le khol jin te tan puwa tlona tak ni a hriat thu Chief Minister hi shilin tuntuma Mizoram aron kal chan ber chu India marchak ven himati chak zel na Mizoram airport tha heliport netel helicopter engamazat chop theina siam na tur mun ma tha omle omlo enfi ani thu soya chu tiang tur mun ma omani chuan thei top chua ti hlotlin ngei atum tur thu shil ani Chief Minister chuan chu tianga tana man thei tur mun ma chu mun nia an hual thu Air Marshal hi lo shila Air Marshal hian aranglama abojing hal tur thu Chief Minister shin ngalani airport thar nei dan tur chungchang pha ka hin ram ven himna atana Mizoram malak tulna sang te an soidun bok ani Air Marshal hian Voin Khan an mun pui shilonga tangin Mizoram hiaron thlenga Chief Minister ahmuna hian Air Force Officer poimoten aron tel pui ani Aizawl Smart City Limited Nuaya zirna in te ti changkluna tur project Smart Classroom man sang te chu Voin Khan Government Aizawl College Mual Pui Campus Deputy Chief Minister Poton Luya UDN PA Department changtu Minister ni bok chuan Aizawl khopui chunga zirna in sang ten tangkai takan man turina hlan Deputy Chief Minister Poton Luya chuan National Smart Cities Mission chu India rama khopui za than chuate tima sona tur project kumsani som panga hona ni thule kumsani som pasire Aizawl apo kalpui tanin thu soya Smart Cities Mission hnuai hmalak na kalpui turin kumsani som pasire Aizawl Smart City Limited din ani thu ta langin hripui lenga wang huneng mochen hmalak a khailak nu thei top so sanjomani a tundin hmuna project somli chuang tho ani thei hi alomam tak zetani ati sarkarin thalai te ma khongai thei to pachu thule man ru thajok ne na ken pen thei dan tur angai poimo thu ta langin Aizawl Smart City Limited nuaya Smart Classroom project kalpui chu phuromati thu soya hei hian thiam thil zirle zirati ma son konga zirlai tele zirti tu te nasetakin apui thei don ani ati Smart Classroom project hi School Education Department noya Aizawl khopui chunga zirna in somko politan Smart Classroom za somporuk le Higher and Technical Education noya zirna in sompolitan Smart Classroom za pakwa vain zirna in za pareta Smart Classroom zani somni panga siam ani dona interactive board inchi somseri panga hlai 3kV por backup kengtel da ani dona hengbaka hen government primary school za somni pakhatte computer printer le akai hnoi dangte pek ani don bok ani self help group te thil siam chwala thar chode pho chone le shalna hun pui sale of articles of rural artisans society saras fair chu Voin Khan Rural Development Department changtu Minister Pulrot Kiman champhai karot veng ahong saras fair honen khoma hian self help group somli pari te thena bank sang atangin loan cheng viable chinhle noi somni pek chu ani Pulrot Kiman chon saras fair chu self help group te din hun choi kan ne an holak na te ti hlotin zela konga hun poimo takani thu soin Rural Development Department malak nen livelihood scheme sang kalpui thina ni ba ka din dayal upadaya gram jayati yojna kaltangin thalai te tan training bo sai thin ni in he scheme noya hian mi sangkhat somruk pakwa train chwa to ani a anjinga mi zakwa somnga pasri chon na tha tak an huani ati heun man pui tu transport minister puti jalon tlong chuan thu soin Mizoram hun sang atanga kalkhom self help group te thil thar chu ale
siam chu thatak tak saras fera pho chu ani chuan in tawdal na konga po mason na om zia tilang chiang hle ani ti a SSG te mason na turamo phuna cheltu MZSRLM thoktu te thorim na le in pek na chu fakomati thu soya ram dang le state danga in khat nova state economy ti len zela in tawdal na konga tanlak zel atul tak zet ani ati saras fera Ministry of Rural Development chuan Indiaram state tina State Rural Livelihood Mission te bo se turin abesaya saras fera Mizoram kumsani sompanga tangkhan man tanin champhai saras fer san somni pathumi Mizoram tumriat neina ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Defense Minister Rajnath Singh chuan vein kha New Delhi tangin online in Dampalui RCC Bridge Tuipui Bari Road Teirei Forest le Dampareng Pui kho in karami chu a honga Ahmuna Mamit Bill to MLA Vice Chairman Road and Infrastructure Development Board Puis Alzirlen chuan repon chapchatin lehi a hong boka motor engchi point anzo thei turin motor avai liamani hele hi GREF BRO win ando ni in Bill to MLA chuan helai kong Tuipui Bari Road hunrei tak chung kum somni don thuam thar lovina oma helai roma mishing chen te tan har san na men no athlen thina ti a he tun hun kumni thum chungin hun har sale khir takara hetianga leirin omle kong pui tha om chho thei don ta chu Mame district ma sona le melung ro pui takani thua soi ani ram ma sona ta na poimo pherte jingami in kalpona kong siam that ani zel chu aro pui ti a hetianga na thatak tho theina tura na thoktu biaro te lai huna khom ho khotlang mi pui tele NGO te thona thatak an nei ti achiang ani ati biaro ho tu te chu Mame bial to ML hna an malak mena kal zel te hetiang RCC bridge dang pani po honne thei mai tur an pe tho khatu te an thrila bial to ML hi an har sanate alo sut kian puishana wanga an lom thu te an soi ani hele honna hin dampareng puile tere forest VC tele NGO shoi tu tele school no pangte an tel ani tuitla wanga na chan an tlem zong na ne mi point him zong nan disaster management and rehabilitation department chuan state level seminar in accidental river drowning incident chu Mineko Win Khan quick response team Abda Mitra Wayme Center for DM MZU Tana Bot Saya Home Minister Pulal Chamlen Man Puya District Shang Changin seminar sim tur hin kal khomani Pulal Chamlen zon thu soin Mizorama tuitla anam 14 thu soin poyati thu soya Mizo da nani seri chung bo zonga mani nun thapa che chuak thin te ro an chuan omti soin nam ti ming thatuan ni atia van duai shim shim awanga tuitla anam rolin then kha chu film kur tol awanga ni thu asoya DMNR Minister chuan rui chunga tui chen te basangam rengot tele abiek takin furlaya lui tui hla omjia shelo wang te ani thin awangin film kur thara tul thu soya tuitla adomin antangna bul khonei tu mi le sa an ha pha thin dan te tarlangin minister chuan anchunga lom thu soya chuti rol chuan ruang zonga thei top chu angai to lova tuitla zon tur anom tol unan thei top an chu atlana poimo ani ati voin seminar talan angin nitin chuak chanchen bothen khat atanga report la khoma tangin kumsani som pakhat atanga somni pakhat chung khan tuitla awanga nuna chan mi zathum chongan oma anjinga kumsomni pakhat atanga somli inkaran tam berani September tha chunga man thin poshan ma nutrition month man meka voin khan Mamet Anganwadi Center 7 luang pola awareness campaign on anemia bot saini a Mamet District Women and Child Development District Program Officer malangna in bot saini a nehuna hian Health Department atangin RBSK team 10 hunan man puya doctoral remtluanga chunti sentlak cham chan ne alolan chho dante hria chu ma poimona te soya amamo tan in ten hun ngalani a no pangte iron pack ani bok heuna hian one stop center staff tere MHEP le khotang nu le pa thanam takin an tel puya me chi himna chungchang le financial literacy chungchang le thak ani bok President Draupadi Murmu chon lo nei tu te dikna hum him sakle malam huna ta na nga event chu mitin mo phuna ani ati Global Symposium on Farmers' Rights voina New Delhi ne ahman puina he thui soin President chuan lo nei tu te chu mishing te e tura chom tu te ani ati a an dikna chan vo hum him sak ani hian khovel malam hun eng ne tha siam thlukani ati pemur mai chon India rama nim le thlai chi singli le sanga chongam thu soin heng thil lung te hi hum hala ven him ani chuan mishing te chan him mai ne lovin khovel pum chan na turani ati Chanchinthar serti topna na tang pui Air Force Air Marshal SP Dharkar chuan Voin Khan Governor Dr. Hari Babu Kamambati le Chief Minister Puzoram thangate mu in civil mi tele Air Force samten anin man trom thei airport le heliport Mizoram din tan turan soi
Rural Development Minister Pulalot Kiman Voin Khan Champhai Karut Venga Saras Fair Hong Defense Minister Rajnath Singh Chuan Voin Khan New Delhi Trangin Online in Dampalui RCC Bridge Tere Forest le Dampareng Pui Khoin Kar Mi Chu a Hong President Rapadi Murmui Chuan Lom Nei Tu Te Digna Hum Him Sak le Malam Huna Ta Nang event chu mitin mo phun ani ati chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani